Aisa, orko wa inga le ko wala pisi la pa. Kia vele mero ko mai kai fa usai ko mai no mala wala plastic ma pepa. Ana mo ngo fa le ko no fa. Jadi, Aisa, ele so paskik. Ana ne ke sa wir ka langa o lo paskik. Uso, ele la kala to e man lapis. Ai le lo le me ko ilo lapis. Fa pa ko raw ako le nga sa ma oi. Abele fali. Aisa, o va querer lo fa lapis. E lol sol tula folol fa lapis no fong fa teli. Au ko fa ya, ale lol me ko lapis mo mongo ko ro kanga se ol fali. Ole soli tula folol se sungo lapis, em fa na mu ele fali. Mo ma e la fa nga. Ale ke va ya ko foi le se sungo ma plastic. E pu ele o son, ole va o mala au. Ele lei mo fa mu fa pala a o plastic. Ave lu mala wala. Aisa! Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long on sauce for what Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's, full of flavor and heaps of heat. Fema why? Emma was sauce for Lolo, for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Ole manava tsa elo na dua ile lalo langi. Fa mai o mali wai tamai ti lalo I fo le lima tau sanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele I totonu a inga mono soifua maloloina. Let's do it for our children. Fatano fatin fa felo ya tu pai o Samoa e mai se pule anga fa ke big po Samoa pia I lau mai mo mai le ne fiafi se fa poponga le ne tara tau tai e stofi e sofito no vema wa felo fa tara to mo to pol ta upu amasi mahonu shpoka I fam sinonga o ne le mautu mo lianga le oleo Catalina to via mo se fa poponga I le tala ulanga lam ta upu amasi mahonu shpoka I lo man fam sinonga o lo ripati ai el Samoa Globo o lo fa saina lo iona fa ilo pe fa sala la modianga o lo tu la ia I masi pe ta ia le mfaiona to la la ina ia moli maudu mal fam sinonga ona ta sanga le tu leo leo ina ia toro pole mata upu ona ile I maudu ala to modianga
Pita ina whailoa taluai e komisina o leo awa Paulo i Tino Filipo. O le asolos flua no se tema lua o lua wha. Na wha o atu ai lea mta upi le ofisa o leo eni ta mai tai se tō lua. Sa wha maonia mai fwoi e komisina o leo ili nā taimi. Morianga e peo na tui nā atu leo le whaia leo ngai o inga tau wheu sua inga. Ma le whaia o ni a mionga mātanga ai se isi e ia isi sotanga. Ripatia o lo wha amalo o lo taimi nei mase mai lona tofinga whaia onga. Se ia tālia tau o manga al whamsinonga. O lo te tala i tua mase ia inga māsani al whamsinonga. O le saini lea le ofisa o leo i whaleata. Tau fia o na pepa malanga. Ma tapo o na tau mawhai e fiso ta ia atu i tamaitai na a fia. Whapea fo i mamori mau o le ni mata upu. O whaatulanga mai al whamsinonga la sa ruas fulvalu o aparila lua o lua lima. E toi fonga ina ai lea mata upu i lumo al whamsinonga. Salina tovia mo le tautai. Mana umia se vai sui tūlanga i le MV Lady Samoa tolu mo whi malanga inga le atunu i le wau polu ma se vai. Katalina tovia mo se whaupoponga. Ripotia le sa vali le whai malanga atuai o le ministau ngā luenga te tele le malo o lo fiti va ai. Manisio sui le malo i Australia mo whiutana inga i se va ai sui tūlanga i le va ale Lady Samoa tolu. Mo whi malanga inga le atunu ulau tele i le wau polu ma se vai. Whani ane minsta le sa vali o loo mana o mia tele se vaa e sui tūlanga i le vaa o loo whaonga ina i le teimi nei. Una wasiria ma le lua se furu tausanga ma ua tatau o na sui mo le saonga le mua whi malanga inga le atunu. Ta ue olo o le vaa o loo whaonga ina sa toi wha afau taluai. Lea sa wha aluina le tolu se la ua feta la le pulenga o vaa Samoa. Ma ele o mawhai o na ave aini pusa o loa po o ni loli mamafa. Una ua le mawhai o na tau ave le fola le vaa ni mia mamafa. Ma le maranga atua le minista ma ofisa Cecilia pulenga o vaa Samoa ma le pulenga o wafu. Ini e whātina se ilo ilonga ini vaa se lua o loo i Brisbane ma Adelaide au se talia mo se vaa e sui tūlanga i le Lady Samoa tolu. Ta ua e olo e pea ma le 50 miliona le tau le vaa pe tai o loo mawhai ona whaatala noa ma whetu na ia tusai ma fuafuanga le pulenga o wafu. O ia fo i vaa e whaato ata i lima tausanga talu na whaonga ina ma na o le awhai tū la pe tolus fulu 5 minute foi e malanga i le vaa mulfanua msale longa. Mo ia le fuafuanga a mautu le ilo ilonga o le awha o atu sa tausanga ni kāpeneta mo se wha maoni ngai au ina mai ai le vaa. Mo le amwhai foi e le vaa o na whai malanga i le vaa Amerika Samoa ma Samoa manua whapea le atu kuki. Talina tovia mo le tautai. Talai tālonga, whilwhilia wa wasa mānaia se ilana mapusua, ma se tasi whaia onga ni Moana Pasifika, mo le tamirisanga le DHL Super Rugby Pacific i le tausanga lua afe lua lima, ma le tausanga lua afe lua ono. Katalina tovia mo se au telenga. Le afionga wa wasa mānaia se ilana mapusua, vasful whātausanga o le soifua, o se tamata alo tuai o le Manu Samoa sfulmalima, le lua sfuluona tālonga le Manu Samoa sa ta aloai, ma sa avea mawhaia o ngata iulo le Manu Samoa sfulmalima i le whātausanga taluai. Au fiai ma le tamirisanga le ipo lalangi le lua whelua tolu. Maua whilwhili ai nei mawhaia onga o le lainai tua whapea tamai whalakapi a le Moana Pasifika. Mapusua sa soifua i le whalemai mtotua peitai na soifua matuputupua i Wellington i New Zealand. Whali e mapusua lo na nganga whaftai le Moana Pasifika i le amana ia o lon tangata ma o le a whai mea whaalongo fo i le sisunga whaalongo pa pia nisi o whaia o ngole au ina ia ngalulu e whaatasi. Talina tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. O se whapoponga le nei talo tautai ma Pasifika, Katalina tovia mo se au telenga. Tala falava se whaliunga le neo tala ma Pasifika lo ripatia mai le tio whapao malua New Zealand o mwhaio na wina atu le langolango malo si al kampania le Uncle Johnny's. I tala to mua e toa lua tangata anu tonga ngā luenga whawai taimi o lo tau fia pea i le whare mai. Ono oni manuanga mai se whalawalawe tau ta vale, na ta vale ai se pasi Rotorua,
ma lo fa ia su e ngai le fa la lave o le fa la lave na tu lai mai le taia o le aso sa i se pasi sa ia awina atu tangata nu tonga fa to ata nui au kilani e tolu se fulu le au malanga sa malanga atu monga luenga fa vai taimi ripoti e to lua istangata nu tonga wa te ai tua mal fa mai e lo fa ia su e ngai le mafu anga na tu puai le fa la lave peita ai e ta vale le pasi ai o le to atele o le pasi se e le fa mawina o la to fu spau a o isina momoe Pali ele so uponga luenga whawaitai ni atonga ya se fita hao uli e to atele e sefe mai le manua pe ana whaia o la tau fu spau. Mai laki o le taawale vale o le pasi a ele tele ni taawale o ilungo le ala tele le taimi. Ta uele so upu o lo tu ina ate le lango ma so swani te tawai ia ila tau na afia ma o lo fua te tau fo inga luenga e whaatino ina. Bipatia fo ina sia tu le palemia o tonga sia osi hu akava me liku so valeni ia ila ua e to'alua o lo tau fia i le whalemai. O lo ta pena Solomona mo le vaitau o matangi mawha a matati le masina o Novema nga ia tia Aparila le tau sanga fau. Ripotia o lo whaatino ina ni awa onga ma whaataita inga le ofisa o whalaulave matu ia tupufafua se i le vai a sonei. E ta pena itanga ta nuu inga yo inga e whaatino pe a whaatia ia whama so se whalaulave whaalanatura e tupufafua se i. Ta uel whaatoni a George Barakamu o lo ta pena tangata mo awala e whaatino pe a tupu mai se ngarulolo o lo whaatino fo ia awa onga ina ia malamalama tangata i tu ainga la pata inga e au ona ta pena iai. Pa pea ta pena penanga mo le tau singa o ainga pe a tutupu whaalawelawe whafua sei. Tala i el Pasifika mo le ni afiafi tō wha seifua. Whaupoponga ni taratautai i soifuanga le Kalesia Katoliko i Lolalangi. Charity tuala le misio mo se Aotelenga. Fatalo fatu Samoa male pleanga whakepi po Samoa pia o talo soifuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le Lolalangi. I mua itala Maliu le tamaitai sao le misionari ina wapa le mangamu i totono malo Indonesia. Whamawina le taiao le sotolo Novema. O Sister Nicolene Bajo o le sui o misionari au onalanga paia o loo fi tangata na taia i maa o le mangamu. Ma ua whaalenga ina se vaenga te leo le mona serio sangato kapiliele o loo iaita po sampo stula i fitus fulima o au mawai. Nisi o maa o le mangamu na taia aita walunga o fale ma ele ilo tonu se whaitango tangata ua maali liu. Whamtalanga mai a pātele Luigi Galvani, le missionary chameleon, i to tono Flores, na whaasoi talafo o le Vaticano, o le mangamu o le wotopi laki e tu i le vao pi tonu o Larentuka Maumere i le moto Flores, le ana pāwha fosei ma le sosolo le lava, o lefu ma le telo vaenga wa pai solo. Ile i mawhawhawina le oso mai o le tulanga wa a fia whaitau sila wa ainga o lo i totonu o a ai lima. E sili ai le a lima se lau tangata o lo o tau wha au fiofi no whanga o wha nga i le ni teimi ma o lo au pito mo mia mai le fsoswani i fōa i o whali ie o tau mawha le vai ma puni whonga wha pewhala au ma wha malu. Whaninga mai le o staulanga. Watali atu tangata o lotu e whai sifi a inga mai mta whale o pali si totono le atunu e tali malo ma o foina tau mawha mo e o a ngai e se mai o la tau a inga ona o le mongamu. Whapinai whale a onga mapotua o ngā le itua inga sā. Ua wha a whea iai le whai tau se lau o tangata sulfai ma le kokaina o tau mawha. Ua wha atino ina mai le malo mo tangata lau tele o le pitonu o a awhia. Talo talonga ma le anganga wha mausali lo wha awau mai le whasoa Father Galvani le pā o le mangamu ia mawhai on toi wha fo i tangata i o lato wainga o lo ua tali atu fo i le Caritas Indonesia e anga le lei wha atasi manisio puru le anga ma wha potapatonga le Kalesia o wha soa ina foa i malinga nuinga ia lawe ina le tele o soifua.
o tau fia I mawhemalanga inga wa Lily Flores o malawa e Lily uma I totono ma Mary Malarantuka. I tala whaupopo o filifili e sui palota I Donald Trump ma presidente lona fast for fitu mo le United States. O tele fasalonga le media a le United States wala tau walo ia fai unga il palota ina ile atunu tau sanga luafi luafa o lena avea ma presidente mua ia Donald Trump. Ma o lo talia pe se faitanga lo ia I fai unga whainga palota mai le ofisa. O lo whaalia I wha maunga o faitanga o palota muli nei. O lo manu malo le suita wa fitus fulu walu tau sanga lona matua. I le sili atu ma le lua se lau fitus fulu palota na moomia. Ma I lata I le 5 pasine I faitanga atoa o ana palota. O le presidente o Filifilia na avea ma presidente lona fast fulu 5 o Amerika mai le tau sanga lua afes fulfitu anga ili lua afe lua tasi. Ma o le ato fia mataita ai le atunu o lona fast fulfitu presidente mon malo le United States ile umi fatapula ai fatau sanga. O le senate le state Ohio ya James David o le ato fia masui presidente o malo United States o lo taulai e taita ia le tua Trump ile senate o lo manu malo il vainga la ititi ino fall mautal panemeni fa pia le ngalwenga fatontonu ali pati ile fono al fainga malo ta ue Trump o le ala to soswani le atunu ma le folo fulanga e fa le ya tulanga ile twa oi ai se fulu state le atunu o lo otu I o la to tangata o mau le filfilinga e tapu po le fa opopo e tatala le fa pa o pepe o se tasi mta upu e a puti I le e kalesia mana fa manino mai e Pope Francis o le anga le lei I le tamai titi e le whanau mai e tatau pea ona puipuia fa pea sa noanga tup sa fa tatau fa pau pepe o le fasi o te tangata o le whaamuta o le ola o le tangata o se anga salama mafa ma e le o whaasauina fo e le kalesia le a soli ngatu la fono. I tala whaiu, la foina le te lesi whailoa I le presidente ia Alexander Vučić o le malo Serbia mai le tamato psa lo ia talosia tangata na afia mai le whalablave. Ta ue Pope Francis o lo moli talosanga mo le toa sful manfa wa maliliu ma le toa tele o whamanualia ina wa palasi ifo se tawalunga o le whale whaatalia I le train I to tono o matu Serbia o lo I le atu Europa na alia e mai I le aso wharaile le aso mo Novema. Tusi atu le tupsa nga il presidente Serbia ma tangata o le atunu e mamoli ana wha maisenga I le maftanga wha le nganga I le mai a mai o wha salalaunga I le wha lawe le no whanga I wha atali e le train la pa sese I Novi Sad Station o se taimi whaingatao mo le malo o lea lana tatalo mo a nganga o ilato wa maliliu mo a inga loto wha awawau wha atasi mai e na manunua lana whaatonga tu uina I le atua sisili ese mo lana whaamalononga o ana whaamanianga whaapea na whaamawhanawhananga ma se file mo ilunga o ilato umana afia mai le whaalawlawe ngata ua mua. E sili atu I le tolus fulu we whaamanualia ina o pa uifo le tawalunga o le no whuanga whaatalia I le taavale wiliafi a tangata whemalanga I le train. O le aso lua paitawafi tangata Serbia na ngai solo te I mga ala o Novi Sad e whapea sa whaongaine leo whanga e pepper spray e tau whaata ape le solo tangata ai o le asonga fua na whaamawai mai ai le minista mo whemalanga ingo Serbia ona o lea lava whaalawlawe na tupu. Le awangelu ma le aupa ia umai le langi talo sia I mātou. O tala I o soifonga le Kalesia Katoliko whaataitele langlang sua Jan Mouse Company Limited whaamanuia le atua ia Samoa Malipine anga tō whasoifonga. Mamoli atu whaamalo man whaftai pa I o Samoa ai mai se puleanga whakepikpo Samoa pia I la mai mai le ne afiafi. Se taulumanga le nau tato talo tautai mo le nei po. Whaftai whapitoi tato paanga masani whalaskulimi Uncle Johnny kampania a mau man tanga luenga pun o whanatura man siosio manga. Manuia le afiafi Samoa tō whasoifua.
masoi o maua ke lo son kula fongora me ko o se soli tula fono le la foa yo la pisi le sangi mai tafe no foanga tu fua e fale ngai nai le sio manga male ola fana tu romanu la au mo fi ngota ai mai se lota to so I fua malolo ina a fai fa ma ni ni soli nga tu la fono ole ama fai na mo liang fa salaina o I se fa salanga mo tangata taito tasi elesi li ele limas polu unite pole tolu masina fa fale pui pui mo pisilisi elesi li mo le selawi unite pole ono masina fa fale pui pui Silong tang yo la pisia me rusia ko mai Ciao fine loa e la foa I fa asoli sulla fono o sausa mo nisi fa matsalanga fa so tai mai matanga luenga puna o fa natura masio manga Juice for the animal loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like some ice cream. Yeah, Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat, right kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana and crepe? It's so fun. It's so yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitelli from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Fautuanga. Pe a whai e wha umi na a fia le whulu māsani. E fautuaina le whaanofo e sea I lo whale ina ne ia a fia nisi tangata le a inga ai mai se tamaiti. Ia whaawa wina pēr le inuino fuala au, mo I lātou e iai ngase to mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga I temi uma. Ia whai ni au whaatinonga whaafia ai lo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau ma whai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Ta ofi le ulola te paa ma le inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai latane. Ta ofi le pepesi o le whulu. Let's do it for Samoa.
Greetings and Talofalava Samoa and also the Archdiocese of Samoa Pia for your viewing tonight. This is another edition of your Tautai News on Thursday, 7th November 2024. Our main headline, Mase Mahonu Shwaka's court case has been adjourned while police finalizes the charges. Catalina Tovia for more on that report. The court case between Mase Mahonu Iswaga and two unknown victims was adjourned yesterday as for the police to finalize the charges. The charges related to the defendant are being seized by the councils until the police finalizes the charges. The case was reported to the police on 26th of September 2024, according to Police Commissioner Awapaulo Itino Filippo, as reported by Radio New Zealand at the time. The report stated that Mase has been charged with multiple serious offences, including unlawful sexual connection, attempted sexual violation, sexual conduct with a person under 16, indecent assault, and common assault. Police also confirmed that there are two complaints against Mase. Both complainants are related. Mase is on bail until 28th of April 2025 for his next appearance in court. Talina Tovia for Tautai News. A new ferry is needed to replace the aging MV Lady Samoa Free for inter-island transportations between Upolu and Savai. Catalina Tovia for more on that report. Savali reported that Shipping Minister Olofiti Va'ai is leading a high-level delegation on a scoping mission in Australia to procure a ferry to replace the aging MV Lady Samoa 3. Olo told Savali News that a new ferry is sorely needed as the aging MV Lady Samoa 3 with over 20 years of service is screaming for a replacement. Recently repaired after months of out of service due to a wait and new gear costing the shipping corporation over $300,000. The minister stated that container trucks and other heavy cargo cannot be shipped on the MV Lady Samoa based on assessment which found that the ferry's floor cannot withstand heavy cargo loading anymore. Olo's mission, which includes the chief executive officers from the Shipping Corporation, Shipping Services, and the Samoa Ports Administration, is now heading to inspect two ferries operating in Down Under in Brisbane and in Adelaide. The vessels are said to be almost new, with 5 years in service, and have the speed to travel 30 to 35 minutes one way between Mudifanua and Salilulunga. The price tag for one of the two Australian-based ferry is estimated at $7 million, and the funding of the proposal will be from the Samoa Ports Administration. A formal proposal will be submitted to the Prime Minister and Cabinet for their approval before proceeding with the procurement process. If the deal becomes a reality, the MV Lady Samoa 3 replacement will also service the Inter-Samoa route with American Samoa, including Manua, as well as the Cook Islands. Talina Tovia for Tautai News. In sports news, Moana Pacifica has appointed Vauwasa Manaya Seilana Mapsua as backs and skills coach for the 2025 and 2026 DHL Super Rugby Pacific seasons. Catalina Tovia for more on that report. Vauwasa Manaya Seilana Mapsua was born in Mototua and grew up in Wellington, attending Wesley College in Auckland. He played 26 tests for Manu Samoa and was part of the team that famously defeated Australia in 2011. The 44-year-old also coached Manu Samoa for 4 years, which included the 2023 Rugby World Cup. Mapusua made 126 appearances for the London Irish, 31 appearances for the Kupota Spears, and 25 for the Kamaishi Sea Waves. He is really looking forward to learning from Fa'alongo and Tom Coventry. He said having a guy like Stephen Jones in there with a totally unique perspective from the other coaches just adds to the mix. Talina Tovia for Tautai News. I would like to say thank you to you, our viewers throughout Samoa, and also the Archdiocese of Samoa Pia for joining us tonight. And that's the end of our Tautai News for this evening. Acknowledging our major sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mau Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Good night, Samoa. Tofa Soi Fua.
ele mea le ima ke yo maua ke lo son kula ko ora me ko O se soli tula fono le la foa yo la pisi le sami, vai tafe mno foanga tu fua, e whaale ngai nai le si o manga ma le ola whana tu romanu, la au ma fi ngota, ai mai se lota tau soi fua ma lolo ina. A whai e wha maonia nei soli ngā tula fono, o le ama whai una mo lia ma whaasalaina o i se whaasalanga. Mo tangata taito tasi, e le si lia le 5 unite po le tolu maasina whaafale pui pui. Mo pisi nisi, e le si lia ma le selawi unite po le 1 maasina whaafale pui pui. Tilo tau yo la pisi me ru se ko mai. Tau kine loa de la foa I whaasoli tula fono o sauta. Mo nisi wha matalanga, wha sota I mai le matanga luenga puna o wha natura ma si o manga. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different, something hotter. Ngai whaalong ona le sauce wale Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's, full of flavor and heaps of heat. Pema wai. Emma was sauce falolo for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Hanas Limited I sale ufi. O lo whaatawina I pupepa mo so o se wha moe moe wha ale ainga. O lo mātou whaatawina tu fo I tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo I tau fungala au ma tā penanga mo maliu e peo polokalame mapine. Mawhai ono mātou lolomi ina mitiafu maipu mo so o se wha moe moe e peo whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa I le Hanas Limited I sale ufi mana o loa wha amani loto. Whaasilasilanga, mātou te le tā alaoina wha aile malili au pa ia Samoa, au awa e sila fia ma mātou I loa. Ai o le awhanga tonu ia le malama, ma vili tonu le I fia maina, ona o se langona e tau wha a leo, e ala I le whaonga ina o le au nanga le nei ofisa whaasalalau. E fia fofonga ina ai ma le whaalo alo tele, suli ma feoi o lafo tanoa sio, o loo awhiwhio ma pāpā ao, I so se tafa o le lalolangi ma Samoa nei e whapea. Ua tofa ina nei le aso lulu, 20 o Novema, I le itu lai se fulu I le tai ao. E wheilo iai lo tātou ainga, I le sea I malo I vailu tai. Tātou te soala upule I le tō whā ma le moe, ma tātou whiriwhiri tu petoa, se tasi e tausia lo tātou ainga I le sea I malo. E wha moe moe, o le a tātou wheilo iai lo o taulangi soifua, a o so mātou wola I le alofa ma le anga le lei o le atua.
O lou le ava no mai, o le a le tau fia ai se whai unga, e au tasi iai suli ma whioi o lafo tanoa sio. Sainia ma le whaalo alo tele, tina ia pele nā tete lafo tanoa, tina ia ma leta lafo tanoa, ma le a inga poto poto. Hello, how are you? I'm fine, Simon, thank you. Nice to meet you. What's your name, please? My name is Father Ray Kelly, and I'm 64 years of age, and I'm a parish priest in Ireland. Let me ask you a question. Do you do exorcisms? Yeah, we can work on David whenever you want, yeah. Do you want me to zap him now or later? I'm Father Ray Kelly, and I'm a parish priest in Oldcastle in County Meath in Ireland. I was singing at a wedding 4 years ago at home in my parish, and it went viral on YouTube. No way. The phone started ringing. Father Ray, you're 1,000 hits, you're 2,000 hits, and went on and on and on. I said, my God, where did that come from, you know? For a guy 60 years of age, all of a sudden to be this happening to you. It was just, I was in it. I didn't know what was happening really, you know. I watch Britain's Got Talent every year. I love the show, has the edge on everything because it just offers you one opportunity to sing in front of the royal family. So I'm hoping that I get the BGT audience on my side tonight. So why have you decided to come on the show? Well, I thought maybe I'd be the first singing priest maybe to win Britain's Got Talent. I think you would be. Thank you. Okay, so tell me the song and why you've chosen it. I'm going to sing the R.A.M. song, Everybody Hurts. Beautiful. And I love that song. it's a song that's kind of near and dear to my heart. I suppose being a priest, you get in touch with a lot of pain, a lot of joy and happiness as well. So I suppose it's a song that I feel I can You can relate to. Yeah. Great, it's a lovely song. Okay, good luck. Thank you very much. in this life.